ngisho makuzala inkothi uthi Anania uthe nathi makaqeda uqamba nedlawo mangala bazalwane azange bathi waqambile amanga usiqambele yena ngithi uyathi waqambile kodwa le bakhuluma naye kayi bathi lokho kwenzile awuqasulanga thina phela uqasule nezulu konke whatever uyisebenzisa imali yakho uqasule noNkulunkulu uqongo ngoba le mali le uNkulunkulu yokunikile uthi igolide nesiliva kungekwami uthi so le mali le uqasule noNkulunkulu uqongo ona niyavela kibuphansi wava bazalwane zanga arrange umncwabo azange kubizwe ifamily azange kubizwe ngisho ngakhe ukuthi iza nangoba kufanele umuntu asemsebenzi bathi nangoba kusokhulekile azange babizwe lo labo bantu labo kodwa lo bathi insizwa bazimzungeze sokuthi uzungeze yani sathi amazomgodi wogujwe nemfast e6 feet mara yona yagujwa wathi nje kokuphila 3 hours kwabe sikanqwatshiwe Saka kumele contribution ukuthi siyakoleka yazi la mara Nanya understand abazalwane wafika wathi bu phansi kwabe kuphelile ngayo uthini yakhe impilo bangenzeka lokho ezinye izimpilo esikizo zilapho not aware ukuthi ngikule impilo lo because of this yes ngikule impilo lo because of this enye impilo cannot show now izoshow abantwana babo amen elithi iBhayibheli isizukulwane sokuqala nesesibili nesesithathu sizothola le punishment oyenzile you can afford 100 rand ngenyanga you can afford 200 rand ngenyanga you can afford 300 rand ngenyanga you can afford whatever money but uzitshele ukuthi manje imali lokuthi ngizama ukuzongishodisa ushutshela uNkulunkulu lo utshela uNkulunkulu ukuthi okusho uzokushodisa I'll tell God lo kunikeza umsebenzi ukuthi kuzokushodisa mara mothu uyabheka solo kungakhiphi mara solo kawunane solo kawukhiphi mara solo kawunane mothu uyabheka ukuthi mara isikhathi singakamali ngandonga akuyike pha okay na ngikhipha yebo shubeni ngenzelani ke phambili mara lokho siyiphambili bazalwane lokho simile it's fine ungasebenza usebenzi bazalwane ukhona indlela zokunikela but mawusebenza ungayenzi excuse don't even do excuse hayi ngizila ngazo yenza ukuthi uyasebenza that one is the extra thing oyenza emsebenzini abenza khona babo kunesikhathi bathi sithola i-performance bonus it's not a 13 check there it's a performance bonus ila i-performance bonus wenzile umsebenzi wakho bese bathi kunala u-exceeda i-ceiling bakunikeza bathi ziscore wena bese thungezela kumanager manager kuyabheka ukuthi kubalini bathi ziscore akithe manje i-10% ithi zenzeka wena yeah bathi ziscore wena score imanager akibheke bese yakulelela ithi ngibona laphana ubhale ukuthi wena uma contracts uzigolo ku5 nginikeze i-proof next bazalwane nginikeze i-proof ukuthi wena wenzeni over and above lokho okujwa compact yakho you must do over and above lokho okujwa compact yakho mara ungatholakala ukuthi wenze lokho job wonke bazongumsebenzi wakho vele there's nothing oyenzile khona izimo lapho usho khona mhlawumbe ukuthi uma contract ngenza lokho nalokho I advise them ukuthi mabenze sona hayi ukuthi lokho ukuthi hayi mina vele ngathatha ama-contract wabo ngawafunda ngawachecka ngachecka ukuthi banothendering emalini banothendering emalini lokho umsebenzi okubizwa computer kumele ukuthi kwenziwe there's nothing exceedile lapho akwenzilanga anything uNkulunkulu bazalwane kusasi-exceedile hayi kusasi-exceedile masifuna uNkulunkulu ungamcanuli ungacanuli uNkulunkulu ngoba usinikezile umsebenzi bazalwane mara kile msebenzi sinikeze yona wona lokho mina angikhona lokho angeke ngisaphinde ukona le ngeke ngisaphinde ukona le wazifundisa ukuthi ini angikholi uyafuna nokuthi esentence
siku-GBM ngisicela ukuthi sikhiphe usanethathayo yasenzani nathi ngoqeda ukurhola sisho ukuthi awuna le ngibekele eceleni lezi agreement yasesontweni esivumelane ngayo ungaloku uyalena ithi lezi agreement yasesontweni esivumelane ngayo musucasile ngonkulunkulu unayi mali ngokunikile unayi ngokunikile why uhesitate ngezinto zami okose ukuthi uzenze why uhesitate mama qhubeka uye kuvesi 7 and 8 I think sesivulile yeah 7 wathi emva kwesikhathi Wathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu kwangena nomkakhe engakwazi okwenzakeleyo 8 uPetru wayesethatha ethi ngitshele ukuba izwe nilithembise ngokungaka na wathi yebo ngokungaka 9 kepha uPetru wathi kuye kungani ukuba nivumelene ngokulinga umoya ongcwele kepha uPetru wathi kuye kungani ukuba nivumelene ngokulinga umoya wenkosi na bheka izinyawo zabambene indoda yakhe zisemnyango nawe baza kukukhiphela phandle 10 wayesewa phansi masinyane ngasezinyaweni zakhe wafa net after 3 hours wangena umamthini wangena umadini ayidyangaza abayi bamthiminyeshe wangena sakhoshile phela ukuthi ayisile thina uPetru wathi hela sisi hela awusalela phansi le plus lithengise ngemali ngiyona mali wathi yes into samsinikele yile le mali esithengise ngayo wathi uyawazi moya ingcwele wena awuvele thina yasikhohlisa but kunalo muntu ongamkhohlisi kunalo moya oyingcwele ongawukhohlisi njengoba ungakhohlisa thina it's fine but moya oyingcwele ke wathi uyabona lapho ngiyacabanga ukuthi bakuyidrebulanyana so ya ngoba inyawo zazibonakala nabaphumele bona bayelapha ngaphandle bayomngcwabo indodayo wathi uyabona lethi la begadanga bakhona nathi la asabhekile wathi babuyongcwaba indoda yakho nangiyekhothi ukuthi sidumbu masikhishwa bazingcwabele akakhonanga ukwenza lethi ukuthi njani nokubuza ukuthi kuze kanjani indoda yami ingcwabe mina ngingekho kuze kanjani after 3 hours expense babangcwabela mahala yonke into ngani ngokungamameli uNkulunkulu washona naye uthini wena enhlizweni yakho bazalwane ngiyacabanga mina bazalwane lethi lokubeke yayikhona lesikhathi saqala ukusebenza ngisho ngabe ngapha ngale ngidala sikhulu ngabe ayiphela ngaze ngishumbeni ukukhipha amangihalela the system beyikhona ngabe singangayi bazalwane nekhe system kube beyikhona ngabe sikabanga ke sifile bazalwane ukuthi asisihloleni izinhliziyo zethu sihlolele abantwana bethu sihlolele i-future yakho sihlolele i-future yomndeni wakho ukuthi uthini ngayo thina vele i-future mambena ayisekho kakhulu sesenzelela laba abantwana and sifundisa nalaba abancane ukuthi yazi abamamthimini bebe emaphambili basitshele ngale tight yes bazalwane nakungambile ngayenzisa amamvlogu bazalwane no amen bazalwane now